Katta rahmat. Haberle görgüyüm üçlerden götürelim. Nasıl kulak olasın? Hoca bir ayetiniz zaten. أنا خلاص صوت كندي بس أنا لا أفهم يجوز ولا تسقط دام جتنا غني مثل مثلا جتنا مش لا تيجي صوت بس ولا سبنا لها سبنا لبرج أما لا تعرف بس لا يعني هذا أنا هزر نقولين دي دور سرين كلها ورا Burası hayırlı olsun, bereketli olsun, mübarek olsun, yaşlı olsun diye. Böyle hangi yaprağın yok ne kadar güzel olur. دي دور سنة كان ما أفوقها بوجنا أكرم Bitti bu boy matı, kılıkta boy matı kına. هم بس بيترب زمان هم لرسا دي دور سنة مبارك بسون هم لرسا لرسا دويم صوب لنا هم لرسا فرد لرسا دي ذات المات دبلنا خار اللي شوفه هم لرسا فرد لرسا دي ذات المات كناس دبلنا دويم فرد لرسا هم صوب بسون كوب ناس رسم كوب نقطور دبزاك لنا ناموني راو كم تولغان كلاريا كان مبارك بسون دي دور سرين. Kızlar, gelinler, domotlar, nevera, averalar, doyum izzat hurmatla benim domotlar buraya kuşakları ölmem yüzlerge kırında. O zaman bu bilgem mübarek hacıga buraya. O zaman bu ispanamda doyum asrasın. Kazanlar, ziyam nabirler, hamlar asrasın. Boyma cumayan çok selamat geçsin diye. Boy matı yaş kesi de sor sorama. Kasanatlar diye soruyorsun. Hoca boy yaş kesi de tez ol. Hoş kalıyorsun da. Boymat Frasya'da Çay vereyim mi? Suyu aşağı Şarkı bora ol. çaydan ver. Umarım da olsun. Böyle gel bana yemin. Ya bir kulbada korun yok hadi de. Yoshlar hem bütün mehmonlarga pul joy berishim yo'qda. Biz ham shu yerda yugurib turib, ko'pchilik pul savollarni keyin mehmonlarga joy beradi. Ona kata kata olanı şahar sağ dur ha o suyu tekrar manam nokla. Bularni sevindim. Endi joy berishini do'ymatib e'lonini tutdi. Uydurdim kanalını. Kerak koydu. Doğru iki. Ya koyuyor ne olsa. Paçası yaşarken de işte filan. Paçası var. Balık yedim.